Colette Moyo wephumuza South engiphathile sebhuko kodandamjena ayizulu belinile kodwa pho kwezinye indawo ayisilimele inyawo uthi hayi kayisithulanga nje ongathi kuyancenga ngokwamumbu so indlala yena lela ayisozipheli izabe lokho ikhona iqhubeka siyaphambili ngoba lapha into esijayele kakhulu inyawo uthi manje pho hayi kayisakhuphelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphonga ukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlelo thina endaweni ephumuza amadlelo bekhona njengezulini nethile ayitshani bukhona impela so inkinga ehluphayo nje ngathi umkhuhlane wathola inkomo kwesikhathi ziqhula zichaya umkhuhlane but bese sithenga imithi yakhona wena ke sikhangele khonapha ke abantu izakhamizi zithi sikhalele kuwe phela njengosobhuku lapha ukuthi ke bazathiwana indlela leyo zabathina abantu ngela hayi kungena sela kwasikhangela ugovernment uthi engafaka izandla esincedise kancane ngoba indlala sibili impela ikhona indlala ikhona ikhona phela hayi amanzi kodwa hayi inkomini esifweni ayibesakhona maybe ngenxa balekela khatshana nyana ukunatha ke wona njani ukunatha hayi wangekho ke manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithwele nzima ngamanzi sinatha emfuleni imango omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni so thina uhulumende uthini uyolayeleka lesikhathi uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi izazama ukuncedisa kodwa akakala lapho uncedise khona kuma radio lapha ku studio 7 ngithanda ukuhlala ngilalele ngiyathola ezinye indaba lami engizisisayo ukuthi lapha sivele sixoxa nginandi angase ngithole ububi phakathi kwakhona phinde kungifundisa ukuthi kanti indaba ezinye kwesikhathi zisebenza ngalelo hlobo umphathi bethi noma sokuxoxa abanye bethi lapha kunzima insense hayi inalani ingazwanga lalingelele into ezingayisiso sithanda ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezwileyo ngoba mina bagcina bethi hayi studio 7 sibi abanye bethi hayi lesana isisiright kodwa thina nxa silalela ukuthi sona sikhipha izinto ezidlaliseka kahle ngoba akakula msindo